guyyaa guddaatuutu as dhufu jira ahbaabii fillah. Rabbiin ka itti kakate yaa shamaritti amad 29 akkoo godhe atiis si godhuu ni danda'a. Yaa rabbi je wallahi yaa rabbi je yeroo garii ta rabbiitun ta ajaa'ibaati bar shakamii malee nama dhufti. Qissaa tokko mee isiniif haa himu jaalowwan kiyya ka islaamaa jaarsaa fi jaartii ture jara kana numaan beekaa ni beek. Ahbaab ahbaabii fillah seenaa jenna boo seenaa jechuun aadaa nu taate boo لا تأسفن على الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها لا تشبع النفس من دنيا تجمئها وبلغة من قوام العيش تكفيها إئمن لدار البقاء رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها أرض لها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن محض ومن أصل والخمر يجري رهيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان آكفة تسبح الله جهرا في مغانيها من يشتري الدار في الفردوس يأمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها من يشتري الدار في الفردوس يأمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مزغبة أما الغلافية النفس تطمع في الدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها أحبابي في الله سين أبو ربي تجراتي غرستي قو بردو أجائباتك وجلال لبو reakshiina namarratti daddalagaami namni garii walaloo tanaas sheekticha tokkootu dalage garuu sheektichi isii san je'ee fi abbaan reakshiina dalage yeroo garii sagaleen waliin qunnamtu likkitti hafazuu qabdaan siin jaabaradeero awoo rabbii jiramoo ahlan wa sahlan wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبابي في الله بغنا غيا نفت أبو أن اللين أقسمت ربي جيجا سجالة دبو أحبك الله غيا قداتو أصلح جرى جالوان كي يكا إسلاما يرو كالاندر لالوباتين صدومي برؤم تججو إن شاء الله تعالى ذو الهجان خميسة جت أكا جتت غيا قداتو أصلح جرى أحبابي في الله غيا قدا Tanaafu guyyaa kanaaf hangam takka kurfooytan mee anis ifa haa gaafadhu hangam takka guyyaa kanaaf qophooyne jaalawwan kiyya ka islaamaa guyyaa guddaatu as deema guyyaa du'aa'in namaa keessatti namaa qeebalamtu guyyaa yaadaa fi muraadni namaa keessatti namaaf guutamu obboleeyyan kiyya ka islaamaa dhiyoota nagaa numa garragaa hunnooti footoo shamaritti takkaa ol darbanii taganna 29 akkoo taate isiis rabbiitu qoodeef isinis waan rabbiin isinii qoode hin dhabdan yaa rab numa jechuudha bar yaa rab numa jechuudha habaabii fillah alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi ajma'in amma ba'd أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
jaalawwan kiyya ka islaamaa akkamitti naaf jirtan fayyaa naa qabdani nagaya naa qabdani rabbii yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu tokko tokko keessan rabbii yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu haajaa teessan tafacaate rabbi walitti isiniif haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbii isin haa milkeessu umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbii isiniif haa kennu hamtuu cufaatuu rabbii isinirraa haa qabu khayrii cufaatuu rabbii walitti isiniif haa qabu gaariin takkaahuu isin biran dabarin hamtuun takkaahuu isin agarin warra heerumuu fadhu yaa shamara islaamaa rabbi jaarsa saaliha dasii ija keetii rabbi si haa heerumsiisu aboo rabbiin ni dandahaati rabbi si haa heerumsiisu ilmaan lakkuudhaan isiniif haa kennu dardara islaamaa ka haraam hin feene ka halaal barbaadu san yaa obboleessa koo rabbiin halaali xayyibitti jaartii saaliha rabbi siif haa baasu warra fuudhee ilmaan qabdan ilmaan keessan isiniif haa qajeelchu warra ilmaan hin qabne ammoo fuudhee rabbiin ilmaan isinii haa kennu isinis dasii ija keessanii rabbi isiniif haa kennu allahan jalla jalaaluhu ilmaan sadii lakkuu kanneef obboleeyyan kiyya aboo rabbii lakkuu nu cufaafuu nu haa kennu lakkuu sadii kanneefiiti ammas amriin tasaati waan isaan namaa kan nama kam sadeenuu irraa fudhate obboleeyyan kiyya yaa allah aboo fatanaa ajaa'ibaa maali irraa fudhate eenyuutuutu isa dhorga eenyu isa gaafata isaan nama gaafata malee jalla jalaalu rabbi eegana yeroo ammaan tana garaa godhachuu fadhan garaa godhachuu dadhabde eegana sorageet je'aniin himi bishaan isaatii fi isii fuudhanii nama biraa bar warra namaa baadhatu jiraa miti nama biraatiini akkasitti godhatanii allahan jalla jalaalu ammas jaalawwan kiyya ka islaamaa ilmaan sadii lakkoo ganneefo ilmaan sadii lakkuu ganneefi allahu akbar awoo rabbii kanaa gabbaru jirraa bar obboleeyyan kiyya yaa rab jechumaan sin jaabar shaqamiin qabduu tasa yaa rab numa jechuudha ka yaadaa muraada namaa guutu eenyu obboleeyyan kiyya allahi jalla jalaalu nu cufaafuu rabbii yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu guyyaa guddaatu as dhufu jira guyyaa du'aa'iin namaa keessatti qeebalamtu allahan jalla jalaalu ka keessatti kakate bar wal fajr walayaalin ashr bariinin kakadhaa jee bar walayaalin halkanowwaniinin kakadhaa ashr halkanowwan sanuu kudhan tataatee je jumhurri ulamaa'iidha irratti waliigalee jira sun kurnan zulhijjaa ta duraa akka taate allahan jalla jalaalu halkan dhawuun isaa automatically yookaanuu by default guyyaas dhawee jira jechuudha guyyaa guddaa allahan jalla jalaalu itti kakate kanaa tuutuutu as deemu jira isa kana jaalowwan kiyya ka islaamaa rabbiin nagayaan nutti fide nutillee rabbiin itti nu geesse waan gabarran isaa gaggaariidhaaf achi keessatti dabarse warra arkatu rabbiin nu haa taasisu رسول كنيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيح رحمه الله وأكرم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من أيام على عمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام الأشهر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جالوان كي كإسلاما حديث نوران قلمي فمو قبقنا دقيساني ما من أيام قيان تكالي واهنتاني على عمل الصالح دلقان قارين فيها قياسا كيستي أحب إلى الله الرجال ما كتي قمع الله تتي من هذه الأيام قيولي تنرى يعني أيام الأشر اتبانا قرنا ذو الهجة درات اتبانا صحابان عليهم من الله رضوان قالوا يا رسول الله نجأ يا إرقما الله ولا الجهاد في سبيل الله كرا الله كيست دورون لن ولن كتويته قيا قرنا تناولين جنان قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله جهاد لن ولن كتاو إلا رجل قربا ملي خرج بنفسه لبو إسات كبه ملي وماله وري إسات نس فلم يرجع من ذلك بشيء
كهندبني وانما تكونوجي لبو إساتين هندبني هوري إساتين هندبني بكما دولا سنت لبون إسا كباتك قفاتو تجعل ملي ونمان تكا قويا كرنان كنا ولنكت ويتوجي إجالو وانكي يك إسلاما أبو بكتنا تكو رابني جرسني توتو صدركا جهادا بكابر أبوتي تيسن هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار الكرام الأقدسين من المهاجرين والأنصار عليهم من الله الرضوان جهاد صدركا إساني تبقى تنافي جهادني ولنكتاوي جانين حديث جهادا جالوانك يك إسلاما حديث تقو إسني آيمومي والحديث رواه الإمام البخاري رب النهاتلي في سيه رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن في الجنة رب إسني في ماتي تيسنو ور جنتات ربي سناتايز 100 درجة درجات إبتك كاتو جرا درجات إبتك أعدها الله اللهن إسيسا ككرفيس للمجاهدين والردولو ما بين الدرجتين والنجدو صدركا لميني كما بين السماء والأرض أكسميتي في دجيتي سمي nuti antu tadurata nafi dachin fageenyi isii jaalawwan kiyya ka islaama ganna 500 deemta nama karaa allaha keessatti duulee du'e obboleeyyan kiyya allahan jalla jalaaluhu fi ulahu wa taqaddasa asmaa'u subhanahu wa ta'ala jannata keessatti sadarkaa 100 isaaf kan isiniif maatii teessaniif rabbi isiniif kan sadarkaa lamaan idduu obboleeyyan kiyya akka samii duniyaa ta duraata naafi akka dachii tanaati ganna 500 si deebisti jihaada karaa rabbii keessan nama du'eelan hadiisa takkaan isinii jeemi ammaan tana na wajji deebi'aa karaasan qaaluu yaa rasuulallah wala aljihaadu fi sabiilillah yaa ergamaa allah guyyaa kurnan kun jihaadilleen guyyaa kurnan kanatti hin qixxaatu qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala aljihaadu fi sabiilillah jihaadilleen guyyaa kurnan kanaan itti hin qixxaawu illaa rajulun gurbaa malee kharaja binafsihi wa maalihi falam yarji'i min dhaalika bishay gurbaa tokko ka horii isaatii fi lubbuu isaatiin bahee waa takkaanillee ka hin deebinee achitti du'e isa saniituutu caala malee guyyaa kurnan kana wanni caalu hin jiruun isinin jaalawwan kiyya ka islaama ummata nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama taanee dhalachuun keenya uumamuu keenyaan gammaduu qabnaa dheengadduma ji'a ramadaan mubaarak kullu aamin wa antum bi alfi khayr waliin jechuu turre rabbiin nuu laafise jahan shawwaalaatis itti soommanne akka nama ganna tokko soommaneeti amma khayrii tana keessaa nu baaseetir allahan jalla jalaalu ammas khayrii biraa keessa na kaaye eenyu dinqisiifattaa yaa hakiima sayyoonaan jettan ani ummata nabi muhammadiin dinqisiifadhaa sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam meelaa laa jaalawwan kiyya ka islaama guyyaa guddaa akkanaatuutu fuulduree keenya dhufuutti jira guyyaa kana wanni nuti dabarsuu qabnuun salaata keenyatti cimuu qabnu keessaawuu nuti dardaroonni shamarran wanni qabnu salaatatti cimu jaalawwan kiyya ka islaama soommanu sagalanuu soommanu khutubaa tana gorsa tana khutubaa dabarteen godhe insha allahu ta'ala yoo rabbi je rabbiin waa laaffisuuti nuufiin poostu godha yuutuubii irratti illee soommanuun ni ta'a ji'a kana keessa wanni jiru sadaqaatutu jira ji'a kana keessa maaltutu jira hajjiitutu jira akka haafiz ibnu hajar rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a guyyaan kurnan dhulhijjaa kun ummahaatul ibaada haadholee ibaadaatitutu keessa jira salaataa jira soommanaa jira sadaqaatutu jira hajjiitu jira yeroo biraa keessa hajjiin ni jirti jaalawwan kiyya ka islaama ji'a tana keessa jirti ibaadaalee gurguddoo taateetu jira dhikri riwaayaa biraa keessatti rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama
guyyaa kurnan kana keessa tasbiihaa fi tahmiidaa fi takbiiraa fi tahliila guddisaa ay bima'ana subhaanallah walhamdulillah walaa ilaaha illallah wallahu akbar dhikrii jettu tana heddummeessaa jaan ulamaa'ii keessaa innaa waajji'a kana keessa jaalawwan kiyya ka islaamaa dhikrii tanneen godhuun inuma qur'aana irra caalti nama je'eetuutu jira wallaahi alladhii laa ilaaha gayru ajaa'iba maaliif hadiisa kana akka ammaan tana jee aalimtichisan walitti fiduufi miti bar jaalawwan kiyya ka islaamaa gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin na dhaggeeffadha amma salaata tokko amma nu biraan ishaayin geessee jirti assalaamu alaikum warahmatullah assalaamu alaikum warahmatullah imaamtichi yeroo nun jee obboleeyyan kiyya maal goona nuti astaghfirullah 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مطيع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أكنا جنتي إيغنا تسبيح تحميد تكبير صدومي سدي إيغنا مس لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكنا تنبرسيسي وهي فوني قرآن قرانا بكتنتي qur'aana qara'u irra isii tana caale eegata na jee qur'aana qara'u qawmale kunumatti yoo qur'aanatti seene zikrii guddoo mindaa guddaatu isa dabaree bakka isiititti gaa isiin tun jaalawwan kiyya islaama tanaan isiniin jaa tana heddummeessu guyyaa duraatirraa jaalawwan kiyya islaama akka hadiisa imaamul bukhaarin ta'aliiqa rarraaseeti odeessisa isaa keessatti xayyaballahu sara garuu bisiiqatil jazmi abdillaahi ibni umarii fi abii hureerarraa dhufe عليهم من الله رضوان كرنن دراتنا غيا درا اما ان شاء الله تعالى يوسدم دمته خميسا ولين مكم اجرا تكبيرتا جچو دنده نمني تكبيرتا اي مقيدي في تكبيرتا كناتي تو تجرا اما تكبيرتان تان تنتجن تمي غيا اذني ديات اسري دمو مغرب بودر ايغله غيا سدي وجل جنامي تان امو جالوون كيا اسلاما guyyaa duraatirra abaa hureeraa fi abdillaahi bin umar alayhim min allahi ridwaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar jechuu tura magaalaa keessa orminis yeroo isaan dhage isaan waliin takbiirtaa godhuu ture tanaas jechuu ni dandeenyaan isiniin jaalawwan kiyya islaamaa guyyaa zikriitti jabaachuu arra dura hoggumee akka waliin ibsine jaalawwan kiyya islaamaa subhaanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله اللهم صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تنين ورب النورات بسي جالو وانكيا كإسلاما إسي تنججودا يو قويا سقلن سومنو ردبده guyyaan sagalaffaa san soommanuun sin dabarin guyyaa sagalaffaa san soommanuun guyyaa arafaa guyyaa guddaan san sin dabarin akka rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله أكرم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عرفة إرجما ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نقابة من قويا عرفة قويا سقلفة باتي ذي الهجة صومن الرقابة من قال صلى الله عليه وآله وسلم يكفر سنة الماضية والباقية دلي جنة ماتنا ما في الرستي جنة دبرتي في جنة فولدو دوتو ما أنا إسي تنشوفاتو أمان تنا إسني رتي هندير دوتي قيوم سن إن شاء الله تعالى ربي والأغرتني أمري تنياس يرو نوديرس أمري تنياس نواديرس والأغرتني اللي ربي نهاجو آمين يا رب قيا سديتا فاسن إن شاء الله تعالى كنمت تسد أما هو نبير لال تركني هنجرو جالو وانك يا كسلاما أكرمت نفني مالجت جودا دلي غننا ما نماف أرارمون وانت نمني تكو هنكبو رسول ملي صلى الله عليه وآله وسلم دلي إساء شوفت أرارميف ور لولا بدري ملي عليهم من الله رضوان افعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم وان فيتن وجدا إسني أرارميت جراجين هاي نتيو أكم جد جودا
guyyaa sani waliin ibsina jaalawwan kiyya ka islaamaa arraa kunumatti isinii dhufe baga nu simattanii rabbii yaadaa muraada keessan isinii haa guutu fi ammas taja'amtu takkaatuutu jiraa miti isii sanillee insha Allahu ta'ala barruuniin isinii kataba nama ja'uutu jiraa bar ni dhuftigaa hadiisa keessatti jira guyyaan zulhijjaa yeroo arraan tana baatiin baategaa qeensa hin muratina rifeensa muratina hadiisa ja'uutu jiraa bar hadiisa imaam muslim sayya isaa keessatti fidi rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a ummi salamarraa dhufe radiyallahu anha rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama yeroo baatiin zulhijjaa seente baatiin isii yeroo baate tokkoon keessan qeensa isaatis rifeensa isaatis ofirraa hin fuudhinii jetti garuu hadiisa biraa wal hadiisu muttafaqun alayhi min hadiisa aishata radiyallahu anha ergamaan rabbii baatii zulhijjaa tana keessaas waan duraan godhuu ture numa godhuu ture jette waan dhiirri tokko godhu numa godhuu ture jette yeroo udhiyaa isaanii qalanis akkasittiin anqabeetitiin kannuu ture amman tana ulamaa'in rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a hay hadiisni lamaan kun waliin faalleessuuhi tokko hunnooti hin murina giifti Aishaan ammoo waan dhiirri tokko duraan godhuu ture ni godha wanni dhiirri tokko godhuu ture maali yoo rifeensa isaa ofirraa haaduu fedhe ni haada qeensa isaa yoo ofirraa haaduu fedhe ni haada akkana jechuudha ulamaa'in deebii akka ajaa'ibatti nuu deebistee jirti bakka saditti qoodamte warri garii haraamii jee qeensa baatiin zulhijjaa seennaan qeensa ifirraa muruun hin taatu ja'an hin taatu abadan warri akkana jee Sa'id ilma Musayyab akkana jee Imaamu Ahmad akkana jee Daawud az-Zaahiriin akkana jee Imaam Abu Muhammad ibnu Hazm az-Zaahiriin akkana jee Imaam Abu Thawriin akkana jee Imaam al-Awza'iin rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a abadan haraamii jee warri biraa jaalawwan kiyya ka islaamaa karaahatu tanziih jibbaa qulqullinaati malee haraamii mitii jaan warri kana jee madhaba imaamu shaafi'iiti kaanis madhaba imaamu maaliki warri biraatillee ni jira imaam abi sa'id hasan ibn yasaar albasri rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a karaahatu tanziih lal karaahatu tahriim oduun ta'in jibbaa haraaminaa oduun ta'in jibbaa qulqullinaati yoo namni tokko qeensa isaa murachuu baate rifeensa isaa murachuu baate uumaa takkan qabu yoo garuu rifeensa isaatis murate qeensa isaatis murate rakkoo takka hin qabu warri sadaffaa jaalawwan kiyya ka islaamaa irra hedduun nama yaada sadaffaa kanarra jiran waan takka rakkoo hin qabu sunnaadha malee waajibaa miti namni fedhe qeensa isaa murachuu danda'a rifeensa isaa murachuu danda'a warri kana jee imaam abi hanifa nu'umaan ibnu thaabit al-kuufi ammas riwaayataan jaalawwan kiyya ka islaamaa imaamu ahmad mataan isaa akkana jee jira obboleeyyan kiyya ka islaamaa ammas imaamu malik akkana jee jira imaam abi umar yusuf ibni abdilbarrin cufa isaanii rabbi rahmataa godhuufi rahmatan waasi'a madhabni imaamu malik madhaba kanaa jee ka dhugaa jechuun yoo qeensa firraa murtees yoo muruu baattees rakkoo hin qabu sa'id ilmi musayyab rakkoo hin qabu jee hadiisa imaam muslim kareefun tanaasar rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a ummi salamarraa ka odeese sa'id ilma musayyabi jaalawwan kiyya ka islaamaa abbaa hadiisa kana odeesirra namni beeku hin jiru jechu rakkoo hin qabu jee qeensa murachuu baattu makhuul aktharu taabi'iin irra hedduun ulamaa'ii taabi'iitis yaada kanarra jirti yoo qeensa muratte yoo rifeensa kee muratte rakkoo hin qabdu makhuul muqaatil axaa kanneen cufaatu yaada kanarra jirani yaada nama cufaatu kabajuu qabna rabshaa walitti kaasuu hin qabnu yaa hakiima asan kam deeggartaa yoo naan jaan ka sadaffaa kanaan deeggara yoo murtan ifirraa rakkoo hin qabuun isiniin jaa jaalawwan kiyya ka islaamaa wantana namni ni gaafataafi deebisullee numaan hin feene isinirraa wallahi dhugaa saalfachaatumaan deebise garuu xaalibal ilmii akka kiyya jarjaree bakka tana waan barruudhaan barreessee akka kana hin taaneefi yaada ulamaa'ii biraattis ni jirti kitaaba dubbisuu qabna hogguutuu akka ustaadun alfaadil abu hafsa safiir ibnu idris matta'ahu allahu bisiyati wal aafiya rafa'a allahu qadrahu fi daareen akka jedhu yeroo teessan kitaaba dabarsaa jaa
بابان كنيان فضيلة الشيخ الدكتور أبو أمار أمين إبرو متعه الله بالصحة والعافية إن اللين كتاب دبساجا أن اللين أبوليزي كيسن مسكين كن كيسن جالت لبو كيسن يباسو كن اللين أكسمان إسن إنجا أكسين إسن إنجا جالو وانكي كسلاما يونين لغا قنم رب الراهي يودو غوري همين نفسيتي ياتي في شيطان الراهي كرا بريدا كان إسن يادكيسي أن توججو نبرا الله أن انتقفما إسنيف كرا جنتا دلدنا إسنيته أنا بدجان نم كيسة والياذ بالله ندرب الرئيس الله هننتك فما أنيس كنين دوبده إسنير ورد أجيبته ورد لقت ربنا وعود إسن شفاتي في ربي يا دا مراد كيسن إسنيف عود حاجات إسن تفج أت ربي ولت إسنيف عقب الدنيا في آخرت إسن حامل كيس الدنيا في آخرت ربي جرو غاري إسن هاجرات كيس عمري إرتو بركات عبد دلقا غاري ولي ربي إسنيف عقب خيري شفاتو ربي ولت إسنيف عقب همتو شفاتو ربي إسنير راح عقب أبو ربي ندن دهاتي halkan allaan tana keessatti tokko keessan rabbii yaada muraada keessan isiniif haa guutu isumaatu tuutu beek ani asirra waan inni isinii godhuu danda'u du'aa qof warra biyya namaa jiru isin warruma biyya namaa jirutu tuutu beek garuu allahan jalla jalaalu niyyaa teessan isaatu beeka isin akka niyyattanii miti akka niyyattanii olitti rahiimur rahmaan isiniif tolee isin haa gammachiisu warra gadda keessa jiru rabbiin gadda keessaa isin haa baasu ka dhukkubsatu rabbii isin haa fayyisu dhukkuba rabbiin isinirraa haasak fayyaa booddeen dhukkubni hin jiranne rabbii isinitti haakan dhukkuba isinirra jiru rabbiin isinirraa haakasu fayyaa mi'ooytuu isaa isinitti haa dhangalaasu rahmata isaatiin isin haa haguugu barakaa gaarii turtu rabbiin isiniif maatii teessaniifuu rabbii isin haakan warra fuudhuu fadhu rabbii isin haa fuusisu taheerumuu feetu rabbii isin haa heerumsiisu warra ilmaan fadhu rabbii ilmaan isiniif haakan warra ilmaan qabdan ilmaan keessan dasii ija keessanii rabbii isin haa godhu warra maqaa keessan yaamsu malee warra maqaa keessan arrabsiisu rabbii isin hin taasisin rabbii ilmaan keessan hin taasisin addunyaa fi akhiratti naa milkaawa qaamowwan keessanii fi kamaatii teessanii ibidda jahannamii irratti rabbiin haraam isin haa godhu warra jannataa rabbii isin haa godhu biyya teenya tana biyya nagayaa rabbii haa godhu nama biyya tanaa fi orma miskiina kana hamtuun barbaade abbaa fadhe haa ta'u hamtuu isaanitti haa deebisu ulamaa'ii teenya ustaadota keenya sheekootii teenya rabbiin umurii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbii isaaniif haa kennu hamtuu cufaatuu rabbii isaanirraa haa qabu ikhlaasaa fi ittiba'aa fi sidqii fi istiqaamaa nu haa kennu ani obboleessa keessan hakiim hassanii ka isin jaallatu asumattiin dhaaba allahumma salli wa sallim wa baarik ala sayyidina muhammadin wa ala jamiil mursaliin wa akhiru da'waana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh